Yes, twongeye kubaha ikaze mwese mukomeze kugenda mukurikira ibiganiro dukora umunsi ku wundi. Aka kanya rero nk'uko twari basezeranyije ko turi bukomeze kugenda tubaha amakuru agezweho by'umwihariko ku biri kubera i Goma. Aka kanya mugenzi wacu ari ku mupaka uhuza Congo ndetse n'u Rwanda. Turagira ngo tuguhe ikaze. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Aha mu mujyi wa Rubavu umupaka neza Betite Barere ndayireba mu metero nka 20 imbere yanjye. Yego. Nkuko ubyumva rero amabomba aracyaturika. Ibisasu biracyaturika, amasasu ni menshi cyane. Inkomere nazo ntabwo ari nkeya kuko ubu tuvugana ibisasu byatangiye kugwa mu mujyi wa Rubavu. Ni ukuvuga ngo byatangiye kugwa ku ruhande rw'u Rwanda. Yego, ubu tuvugana ibisasu byatangiye kugwa mu mujyi wa Rubavu ku butaka bw'u Rwanda. N'ubu tuvugana mpagaze ahahoze ya Rubavu. Ubu none abateye igisasu ariko nta gikomerekeje. Gusa hari abo biri kugenda bikomeretse. Kandi nabonye leta iri gukora uko ishoboye ikahuriraho imodoka we. Yego, nk'uko nakubwiraga leta gukora uko ishoboye kose ikagerageza gutabara abantu abo biri gukomeretsa. Niba hari amakuru wamenye ubwo kare twari twamenye ko M23 yafashe umujyi wa Goma nta ntambara ibaye, ariko uri kutubwira ko hari amasasu ari kumvikana. Byaba byagenze gute kugira ngo muri Goma twisange hari amasasu kandi twari twamenye ko M23 yayifashe itarwanya? Amakuru maze gufata kandi yizewe. M23 yafashe umujyi wa Goma ariko birafata hari ibikorwa bimwe na bimwe itari yafata. Bikirizwe. Urugero nk'ubwo ayo masasu ari kuvuga bari kugerageza kugira bafate radiyo y'Igoma. Ntago barayifata. Ikindi nk'uko niba wakurikiranye amakuru ni iyihe radiyo? Mu byo byose ntago namenye niba ari radiyo Okapi. Ntekereza ko Igoma hari amaradiyo menshi akomeye ariko hari nka radiyo Okapi. Yego. Iyo ngiyo ntago barayifata. Ikindi kandi Kongo yari yafunze umupaka. Yari yafunze umupaka wa Petite Barriere. Amakuru ahari ni ukugira ngo abaturage badahunga, abaturage badasohoka mu mujyi ngo bahunge. Ariko ikigaragara cyo n'umupaka ntago ingabo za M23 zageraho kuko kugeza aya masaha nta musirikare wa M23 ndi kuhareba kandi muri iruhande ndimo ndawureba. Ikigaragara cyo nuko rero umujyi bashobora kuba bawufashe ariko hari ibikorwa remezo bimwe na bimwe cyangwa se ibintu by'ingenzi batari bafata. Aka kanya M23 irimo irarwana na bande? Ni nyeshyamba cyangwa ni abasirikare b'igihugu n'ubundi cya Kongo? M23 irimo irarasana na FARDC ndetse n'indi mitwe nyine iri ku ruhande rwa leta, kubera ko ntabwo nubwo habayeho ko hari abasirikare bamanitse amaboko bagatanga n'intwaro. Yego. Ndetse bamwe bagahabwa inzira yo kugira ngo babashe guhunga, ariko ntabwo ari bose. Hari ikindi gice rero cyasigaye gikomeza kurwana, cyari kiri mu nkengero muri iyo misozi, ndetse n'ikindi gice cyari kigiye kirinze amaradiyo, imipaka n'ibindi. Abo baracyarwana cyane ku rwego rwo hejuru kuko urebye nka hano mu mbuga ngari ahahoze ari Nyakabungo, ahahoze gara, aho niho mvuga. Yego. Nta gikorwa remezo na kimwe, nta gikorwa na kimwe kiri gukorwa, imiryango yose yafunze, abantu bahavuye. Yego. Bamwe mu baturage wabashije kubona urabona bameze gute? Ese bafite ubwoba cyangwa urabona nta kibazo bafite muri rusange? Nk'ijisho ryanjye rero icyo nabonye ndetse n'abo twaganiriye, abaturage b'u Rwanda bo bizeye umutekano. Yego. Haba ingabo z'u Rwanda, RDF, haba polisi, abo bose bari kugerageza ibishoboka byose. Muri make no kuba nanjye mpagaza ku mupaka nuko twizeye umutekano w'u Rwanda. Yego. Batangiye kugenda bavuga ko ingabo z'u Rwanda nazo zaba zasubije amasasu muri Kongo. Byaba ari byo cyangwa n'ibihuha? Oya, cece ntacyo nahamya kuko ingabo z'u Rwanda zo ziri gucungera imipaka yarwo
ntabwo ingabo z'u Rwanda zigeze zirasana n'ingabo za Kongo. yego ingabo z'u Rwanda zicunze imipaka yazo nk'uko bisanzwe, gusa nyine ibisasu biri guca mu kirere tubibona, ibyo byo ni ibisanzwe kuko twegeranye na Kongo cyane. haba hari ibikorwa remezo byo mu Rwanda bimaze kwangirika nk'uko batubwiye ko hari ibisasu byagiye bigwa mu Rwanda? Oya, ntabyo urebye wenda uretse abagiye bakomereka, kuko n'igisasu giheruka guterwa kiguye hano ahahoze gare, nta kintu cyangije, urebye nta gikorwa remezo cyangizwa n'ibisasu biri guturuka i Goma. urumva urusaku rw'amasasu ruracyahari nk'uko rwari rumeze mu kanya cyangwa rwagiye rugabanyuka? urusaku rw'amasasu mu masaha yashize rwari rwagabanutse, ariko ubu ruriyongereye cyane nk'uko byari bimeze nijoro. urumva ko rwiyongereye cyane, urumva ko nanjye ubwanjye nahunze negeye hino, kuko urumva ko biragenda bigusatira umunota ku munota. reka rero tukureke ukomeze dukurikiranire, dufatire n'amavideo kugira ngo abadukurikiye bakomeze kugenda babona amakuru kandi ku gihe. urakoze cyane. Akoze cyane.